Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube Kobose go lemmogo ka tshedimosetso. Yes, there was a shooting at Eldos and our deployment going to be reinforced and we will continue doing our work including at the Eldos. Tse di kwa setlhoe mo kgaseng eno solofela go utlwa fa mokomišenara Fani Masemola a ka ile fa go tlile go gagamadiwa go thapiwa ga sepodisi kwa Eldorado Park go latela thuntsho maabane bosigo. People who've worked hard in a very difficult environment at the moment in the industry and are being recognized for the work that they do. Batlhami ba difilimi le telebishene ba Afrika Borwa ba kitikilwe le go tlotliwa ka nako ya dikabo tsa SAFTA tsa bo 19 maabane bosigo. Sana thaka yaka banake wa pele ka mokgegolo ya ka se tshwaretse. Baagi kwa motseng wa Leswatla kwa kgaolong ya Malebogo ba rulaganya go keteka letsatsi la matsalo la Koko Maselelo Ratsela. Mo go tsa metshameko Kaizer Chiefs e kwadisitse phenyo ya yona ya ntlha morago ga go latlhegelwa makgetlo a le 4 ka tatelano mo setlheng seno. Mogaetso madume tsa maitsibweng ano re di simolola ka gore komishene ya Madlanga eo e thapetsweng go batlisisa magato ya bosenyi ga mmogo le itshenyonko ya sepolotiki le bonwenwe mo lephatong la bosiamisi e ne seditse pula kitsiso ya sepodisi sa Afrika Borwa ya go ka tshwarwa ga molatofadiwa wa mopolao ya ga Mare van der Merwe. Van der Merwe o latlhageletse fa pele ga komishene ya Madlanga jaaka witness D Ngwanatsele a le 14 ngogola mme a bolailwe ka Monthole a le malatsi a le 5. Mokomišenara wa bosetšhaba wa sepodisi General Fani Masemola a re sepodisi se tlile go gagamatsa go thapiwa ga mapodisi kwa Eldorado Park go latela thuntsho e setlhogo e tlogetseng batho ba le babedi ba ba tlhokafetseng fa ba le balararo ba gobetse maabane bosigo. Masemola o tlhalositse fa mapodisi a tla tswelela go dira mo kgaolong eo go netefatsa fa e le gore seo se tswelela pele. Mapodisi a mo motlhaleng wa babelaelwa ba le robedi go latela thuntsho e latotseng matshelo a le 2 le go tlogela batho ba le 6 ba gobetse kwa Eldorado Park kwa borwa ba Johannesburg maabane bosigo. Mapodisi a tsibogetse tiragalo eno ko ba fitlhetseng badiredi ba thuso ya potlako ba setse ba kaile batho ba le 2 ba tlhokafetse mme ba bangwe ba le 6 ba gobetse ebile ba tsetswe kwa bookelong. At this stage, the motive is forming part of the investigations that have been done, and then we are looking for anyone with information to kindly contact the SAPS Comstop number 08600 10111 or to send people's anonymity on our SAPS, my SAPS application. Moeteledipele wa baagi ba Eldorado Park a re baagi ba santse ba itharabologelwa go tswa mo tiragalong eno. A re tlhaselo eno ke sesupo sa gore ba ba molato ga ba kgathalele kobamelo ya molao. Tlhaselo e diragala le mororo go rometswe setlhopha sa sesole sa SANDF kwa lefelong leo go ema nokeng sepodisi. It was random shooting, people who weren't really a part of anything, just in a block of flats where people came and opened fire on different people. Up until now, we don't have really much from the police. You know, they don't like to share much about their investigations and so forth. We do know that there are a large number of suspects, apparently in a white party that we are trying to trace and look for. Gabagare mo komishenara bosetšhaba o tlhalositse tiragalo eno e le ya go tlhoka lesego mme a tlaleletsa ka gore mapodisi a tla tswelela go ritibatsa maemo kwa kgaolong eo. One a bua le babega dikgang kwa Pretoria gompieno. Yeah, it's unfortunate that yes, there was a shooting at Eldos and our deployment going to be reinforced and we will continue doing our work including at the Eldos. Masemola a re ba tla matlafatsa thomelo ya matsholo tshireletso kwa Eldorado Park go latela thuntsho eno.
Mokomishenara bosetšhaba wa sepodisi Fane Masemola a re maitlhomo a go romela sesole mmogo le sepodisi ke go leka go tsepamisa maemo kwa dikgaolong tse di aparetsweng ke bosenyi mo nageng. Masemola le mookamedi wa sesole Ratsudi Maphajwa ba ne ba tshwere kopano ya bobegadikgang kwa Pretoria go latela tshwetso ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya go romela masole kwa diporofenseng tse di aparetsweng ke bosenyi. The training to say is not sufficient. I don't know. The traders, I've seen one of the subs trainers there at the back. So I don't know. Maybe he can come and talk what training is not sufficient. But also take note that these people is not the first time that they are working together. It's just a refresher that they are being given to be reminded so that they know as they work together as to how should they go along. We are currently busy with one operation, and now we are deploying for this second phase of Operation Prosper, where you will see additional numbers coming in, and that additional numbers will also entail additional hours, because we are not only going to be dealing with volume code like you saw us doing. We are going to deal with those criminal elements. If they are effective and active at night, you will see us at night. Ba malapa a batswa setlhabelo ba tlhaolele ba kgadile boporesidente ba malobo Thabo Mbeki le Jacob Zuma malebana le maiteko a bone a go tlosa monnasetilo wa komishene ya dipatlisiso tsa TRC. Ba malapa ga mmogo le setheo sa ditshwanelo tsa botho ba tlhotse ba buile le bobegadikgang kwa Johannesburg pele ga dithetso malebana le morero ono kwa kgotlatshekelo mo bekeng eno. Ba buile gape ba latofatsa moporesidente Cyril Ramaphosa ka go bo a emenokeng maiteko a go ntsha dipatlisiso mo tseleng. The actions themselves form part of a wider strategy to derail efforts to uncover the suppression of the TRC cases. In this regard, the families assert that there is a closing of ranks amongst the current and former heads of the state. That's our view. Kgotlatshekelo kgolo e solofetse go utlwa ka ga mororo ono ka Mantaga mme ba malapa ba re ga ba tswella pele ka go senka bosiamisi. Re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bobedi mme re di tsweletse ka gore baagi ba toropo ya Robert Sobukwe kwa Eastern Cape e neng e itsege jaaka Graaf-Reinet ba tlhotse ba boloditse mogwanto seno go bontsha kemanokeng ya bone tebang le go fetola ga leina la toropo eo. Kemanokeng ya baagi e tla dibeke di le pedi moraga gore ba bontshe ke mo kgatlhanong ya go fetola ga leina ba ipelaetsa mo mebileng ya toropo ya Karoo. Dipina le diplakate di ne di tletse mo mebileng ya toropo ya Robert Sobukwe jaaka baagi ba ne ba gwanta go supa kemonokeng ya leina le lešwa la toropo. Gape baagi ba ne ba neela meiara memorandum o emang nokeng tshwetso eno ya go tewa sešwa ga toropo eno ya history ya Karoo. Ba emanokeng ba re phetogo eno e tlotlomatsa yo mongwe wa barwa ba ba botlhokwa ba toropo eno. We have changed in 1994. We are going to change forward. Graaf-Reinet is the name that I've always known, but I understand why the African people want the name changed to Sobukwe Town. I understand that fully. We are saying we cannot be party to what the system did to Sobukwe and continue to do. Yeah, so as community and proud. Me go fetolwa ga leina go arogantse baagi thata. Dibeke tse pedi fela tse di fetileng baagi bangwe ba ne ba gwanta mo gona mila o ba le kgatlhano le phetogo eo ba nganga gore dithulaganyo tse di siameng tsa ditherisano ga di a latelwa. Petition e neng le kgatlhanong le go fetolwa ga leina le yona e ne ya ngoka batho ba le 15,000 ba ba saenileng.
we haven't been consulted properly. That is what we need, proper consultation. Majority of the community has already objected towards this name change, but we're being ignored. Ka fa go jelengwe Pan African Congress ye mano ke mphetogo ya leina mme e kuela gore go nne le dipuisano go na le dikgogakgogano. There's no need for them to shout out there. They must come forward. Let's talk about it. Let's discuss it, because the town, whether we like it or not, is going to be Robert Magalso Sobukwe. It caters all of us. Re sa le fo ba lelapa la Sebukwe ba tlhalosa kgato e ile e ama maikutlo gape ile ya history. Robert Sobukwe has been silenced, right? And today, with the community, with the rest of the country, we've come together in unity to celebrate him. Nako e neng e beilwe mo lekwalong phasalatso la puso kgotsa gazette ya go nna kgatlhanong le leina le le tsitsintsweng e tswetswe kgwedi eno e tlhola malatsi a le marataro. Dipholo tsa ba ba nnileng kgatlhanong le phetogo eno di santse di tla itsisiwe. Batlhami ba difilimi le telebishene ba Afrika Borwa ba kitikilwe le go tlotliwa ka nako ya dikabo tsa SAFTA tsa bo 19 tse neng di tshwaretswe ka kwa Midrand kwa bokone jwa Johannesburg ka la matlhatso bosigo. Go ne go na le dikategori di le 40 go tswa go modiragatsi yo gaisitseng tlhagiso, tiragatso, bokgoni go tsa technical go ya go di lengwe tse di dintsi. Dinaledi batlhagisi ba ditshwantsho badiri ba television le baeng ba tlotlo ba ne ba kokwane kwa dikabong tsa bo 19 tsa ditshwantsho le television tse di itsegeng ka SAFTAs. Moletlo o mabono ono wa ngwaga le ngwaga o tlotlomatsa tiro e manontlhotlho ya ditshwantsho le television mono Afrika Borwa. Getting people who worked hard in a very difficult environment at the moment in the industry and are being recognized for the work that they do behind the camera and in front of the camera. Tonight it's all in front of the camera, but you'll see some producers and some directors, and we're really, really excited. It's an exciting evening for the whole of the industry. Yo mongwe wa baetletsi ba Itsebolethu Group a re go botlhokwa go etletsa bodirelo bono go tshegetsa le go keteka baanedi ba Afrika Borwa. For us as a Itsebolethu Group, as corporate, to come in and sponsor this event is exactly saying that, is exactly saying to artists that we see you, keep up the good work, keep up the good spirit, and do not give up the fight. Because that's what it is right now in this industry. It is the fight, and we are keeping on, and we are striving. And so to be here tonight is an honor for us. Ntle le dikabo le motsabakelo wa meaparo, di SAFTAs ke segopotso sa seabe se boanedi bonannaso mo go bontsheng merero e farologaneng ya naga. Mofenyi wa kabo ya modiragatsi wa tlaleletso wa setshwantsho sa television yo a gaisitseng a re toro ya gagwe e fetogile boammaruri. This means a lot to me because, and also I want to thank the industry also for showcasing my talent, helping me to showcase my talent. But this really means a lot for me. There's still bigger things coming in the future. I can feel it. This year is going to be a great year. Badiragatsi ba ba farologaneng ba fentse dikabo tsa Golden Horn, mme se supa kgolo ya bodirelo jwa ditshwantsho le television mono Afrika Borwa. Re boe gape re go amogele mo karolong ya bofelo mo gaetso mme re ditsoletse ka gore ba lelapa la mogodi wa kwa motseng wa Leswatla kwa kgaolong ya Malebogo kwa bophirima jwa Limpopo ba rulaganya moletlo wa matsalo go keteka mongwe wa bagodi mo kgaolong eo. Koko Maselelo Ratshela o tshwara dingwaga di le 120 Mopitlwe a le 24 go dumelwa fa Koko Ratshela e le motho yo mogolo go gaisa mo lefatsheng. Mogekolo Koko Maselelo Ratshela o belegwe ka ngwaga wa 1914 dikgwedi pele ga ntwa ya mathomo ya lefase. O phetše nako ya ntwa ya bobedi ya lefase a itemogela mmušo wa kgatelelo go tloga mathomong go fihla mafelelong. O bone mmušo wa tokologo gape le wa bjale wa botee bja bosetšhaba. Yena le mogalabje wa gagwe ba šegofaditšwe ka bana ba tshela e le go di ema kgorong tše tharo le digametsi tše tharo.
ga bjale go šetse morwedi wa gagwe yeo e lego ngwana wa boraro le morwa wa gagwe yeo e lego ngwana wa bone baneng ba gagwe ba bobedi bja bona ba lego mengwageng ya bo 80. Abo sana chaka yaka. Banake wa pele. Ke mokgekolo ya ka se tshwareng selo se ke bopediane ke pediane ya ka yane le ge le sekhora bophelo o sana le matjato o sa bjala merogo ka serapaneng gape o kgona go apea le go suela o re o ja dijo tša go swana le tša mang le mang gomme ka mehla o phela ka thapelo le go bota yo godimo-dimo gape ke thalodimong a leto ba re tshipi ya Jesu ke thalodimong nna ka ampusa Jesu antisa mo lapa la gagwe le re le duma gore mmušo o mo lemoge le go mo thuša go keteka letšatši la gagwe la matswalo ge a keteka mengwaga ye 120. maikutlo a ka ke lethabelo kwa modimo bana thabelang moreneng thakodišo ya lena e mo moreneng ngwa ka ngwa ba masepala ba re ngwale mangwalo re a isa mara a gona le ntwete e ba thusa mokgekolo ka yona ke ra even le khekenyana le payananyana masepala a rena a senke o thusi mokgekolo masepala a rena ke Blueberg. Koko Maselelo o tlhotlheletša baswa go itšhidulla ka go dira mešomo ya ka gae o ba tlhotlheletša gape go dula kgole le bjala ka ge a re yena ga a tsebe le ge e ka ba lerothi la madila ge e sa le a betlwa mengwageng ye 120 ya go feta. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Letswatla ga Mmalebogo. Beng ba dikgwebo mo lephateng la bojanala ba re palo ya bajanala ba ba tsamayang magareng ga China le Afrika Borwa e fokotsegile thata. Seno ke ka ntlha ya ntwa e tsweletseng kwa Botlhabagare. Se se tlhageletse ka nako ya keteko meletlo ya go tshwaya ngwaga yo mošwa wa China ke baagi ba naga eo mo Afrika Borwa. Sešeng jaana China e ne ya nolofatsa melawana ya e-visa gareng ga dinaga tse pedi tseno. Afrika Borwa le China ba na le ditumalano tsa kgwebisano ke baagi ba China ba le magareng ga dikete di le 250 le di le 350 tsa baagi ba China bao ba dulang mo Afrika Borwa. Federal Tourism South Africa e supa fa bajanala ba China ba feta dikete di le 31 ba etela Afrika Borwa gangwe le gape. Le fa China e nolofaditse melawana e mabapi le bojanala, bajanala ba re ntwa ya kwa Middle East e tsweletse go ba ama thata. One of the greatest restraints on capacity from China inbound into South Africa was the previous visa regime that we had, which has now really been simplified with the introduction of an e-visa. So as we were expecting the floodgates to open, unfortunately, the Middle East has occurred. Sun International ya re gona le tharabololo. Because the war, so the Emirates Airlines and other Middle East airlines cannot fly, so there are some cancellations from our hotels, but not major so far. Because from April, all my other clients they all found out the alternative airlines such as Ethiopia Airlines, Cathay Pacific Airlines, and Air China. Kemedi go tswa mo pusong ya province ya re seabe sa ntwa ya Middle East ga ise se ame province thata. Re bone a lot of flights tse leng gore ba di ground ile where people are no longer traveling, so e ra gore ga ne le gore gona le bajanala ba ne re ba solofetse re le province ngwe ba bone ga ba sa tlo fitla ene ga ile gore gona le any form of trade kgwebo magareng ga rona, it means somehow it rona affected. Ba kgwebi mo lephateng la bojanala ba re ba eletsa go bona ntwa ya Middle East e khutlile. Zebulon Maine, SABC News, Sun City. Mothoetso dindilekalo tsa segong jono dikgang tsa sepedi di alatela ka moso mo SABC 2 le SABC le High ga jana ke go tlogela ka polelopelo ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegala.